ibirimo kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni inkuru yo kugarukaho muri iyi minsi. Intambara iki gihugu gihanganyemo n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 ntabwo irahagarara ndetse nta nubwo igaragaza icyerekezo cyo guhagarara. Hagati aho ihangana rikomeye hagati ya Joseph Kabila na Perezida Felix Tshisekedi byo rirakomeje, riranyura mu mpande zose, aho abashyigikiye buri ruhande bakora byose bishoboka kugira ngo babangamire inyungu z'urundi cyangwa se barugirire nabi. Inkuru isa niyatunguye benshi ndetse uyu munsi irimo no kuvugwaho cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni yatangajwe na Jean Pierre Bemba ko Joseph Kabila ashaka kwica Perezida Antoine Felix Tshisekedi ndetse ngo hari nabo bafatanyije. Uyu Jean Pierre Bemba ni Minisitiri w'Ubwikorezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko afite amakuru y'impamo yuko Joseph Kabila afatanyije na Moise Katumbi ndetse n'abandi ngo bateguye umugambi wo kwica Perezida Felix Tshisekedi. Reka tubivugeho. Ni kuri uyu wa mbere ubwo Minisitiri w'Ubwikorezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba yashinjaga Joseph Kabila wayoboye iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Moise Katumbi na bamwe mu bayobozi b'inama y'abepiskopi Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushaka no gutegura umugambi wo kwica Perezida Felix Tshisekedi. Joseph Kabila wategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2001 kugera mu 2019 amaze iminsi Goma, aho yagiranye ibiganiro n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Inama y'abepiskopi Gatolika Senko nayo yamaze igihe kinini yahamagarira ubutegetsi bwa Tshisekedi kuganira na M23, ariko ubu butegetsi bagatinze kubyumva. Mu kiganiro Minisitiri Bemba yagiranye na Top Congo FM yavuze ko afite ibimenyetso byose bituma ashinja aba bagabo gushaka guhungabanya ubutegetsi no gushaka kwica Perezida Felix Tshisekedi. Ati ndashaka kuvuga ko nshinja Joseph Kabila, Moise Katumbi na bamwe mu bayobozi ba Senko gukora ibikorwa bigamije guhungabanya ubutegetsi no gushaka kwica umukuru w'igihugu Tshisekedi. Abajijwe niba ibirega bashinja abifitiye gihamya, yaravuze ati ndimo kubashinja kandi nzabigaragaza. Yahamije ko ibimenyetso bishinja aba bagabo ngo bimaranye igihe kirenga amezi 6 kandi ko yiteguye kubyerekana. Joseph Kabila yaramaze imyaka 6 yaracecetse ndetse bya politiki asa nk'uwabishyize ku ruhande, ariko yongeye kugaragara avuga ko ashaka gutanga umusanzu mu gusubiza igihugu ku murongo. Kuri benshi bumvisha amagambo ya Bemba bayumvise nk'inkuru ikanganye ndetse n'icyaha gikomeye cyashinjwe Joseph Kabila, ndetse bikaba gihamya yaha abayobozi muri Kongo biteguye kugera mu guhangana na Joseph Kabila. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwabujije abanyamakuru bakorera muri iki gihugu kuvuga kuri Joseph Kabila. Ni itegeko ryatanzwe mu cyumweru gishize. Perezida w'urwego rushinzwe kugenzura imikorere y'itangazamakuru n'imiyoborere y'itumanaho yitwa Christian Bosembe yavuze ko yafashe ingamba z'agateganyo zibuza abanyamakuru kuvuga kuri Kabila n'ishyaka rye rya PPRD. Iki cyemezo cyahujwe n'uruzinduko Kabila yagiriye mu mujyi wa Goma, kikaba cyarakuriye impaka muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu banyapolitike bamaganye icyo cyemezo ndetse banagaragaza ko muri iki gihe uru rwego rurimo guhinduka igikoresho cy'ubutegetsi aho gukora inshingano zarwo. Ishyaka PPRD ryo ryagaragaje ko iki cyemezo kinyuranyije n'ingingo zitandukanye z'itegeko nshinga ndetse n'amabwiriza agenga amashyaka. Yasobanuye ko uruzinduko rwa Kabila muri uyu mujyi ugenzurwa n'ihuriro AFC M23 ngo ntaho ruhuriye n'intambara, ahubwo rugamije amahoro. Mu nteko rusange yabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 6 muri uyu mwaka, Depute Christian Mwando yavuze ko perezida w'uru rwego rushinzwe iby'itangazamakuru ngo yihaye uburenganzira bwo kwambura abanyamakuru n'abaturage uburenganzira bwo kuvuga kuri Joseph Kabila. Depute Boris Mbuku we yavuze ko kuba igice cyo mu burasirazuba bwa Kongo kigenzurwa n'ihuriro AFC M23 ngo bidakuraho iyubahirizwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko y'igihugu. Asaba Bosembe guhindura icyemezo yafashe. Icyo gihe bwana Bosembe yarivuguruje abwira abadepite ko abanyamakuru n'ibitangazamakuru ngo bemerewe kuvuga izina Joseph Kabila, ariko bigakorwa mu buryo bwiza. Ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 6 byamenyekanye ko inteko y'uru rwego rushinzwe iby'itangazamakuru rwitwa CSAC rwafashe icyemezo cyo gukuraho ibyemezo Bosembe yari yafatiye abanyamakuru n'itangazamakuru. Maze uru rwego rusaba ko ahubwo byabuzwa gutangaza amakuru arebana n'abo rwise abashotoranyi n'abakorana nabo. Icyemezo cy'inteko y'uru rwego ntacyo gihindura kubera ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihamya ko Kabila Joseph ari mu bayobozi b'ihuriro AFC M23 ndetse yanatangiye kumukurikiranaho ibyaha bishamikiye kuri iki kirego.
ibyaha Kabila akurikiranyweho birimo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'amategeko, kugambanira igihugu, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Gusa ku rundi ruhande bisa naho Joseph Kabila nawe atiteguye guhagarara kubera ko abafatanyije nawe bamuri inyuma rwose. Ubu umwe mu banyapolitike ushyigikiye Kabila witwa Frank Diongo washinze ishyaka ryitwa MRC, Mouvement Radical pour le Changement, ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze nta guca ku ruhande ko ashaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ubu butumwa yabutanze nyuma yaho intumwa ze zaturutse mu bihugu bitandukanye by'i Burayi na Amerika ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu zahuye na Joseph Kabila. Yavuze ko hari i Buruseli ngo yohereje Goma intumwa za MRC, ati sinabohereje kuganira, ntabwo ari uguhikirana, ahubwo no gutangiza gahunda yo gucukubira byuzuye n'ubutegetsi buriho. Uyu munyapolitike uri mu buhungiro mu Bubiligi yasobanuye ko intumwa ze ngo zanahuye n'abayobozi bo mu ihuriro AFC M23 barimo Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Freddy Kaniki ndetse na General Major Sultan Makenga. Yavuze ko ubutumwa yishyiriyeho umukono ngo bwashyikirijwe aba bantu mu ibahasha ifunze, ati ntabwo ari ubutumwa bwa diplomasi, ni umushinga ugamije gukuraho ubutegetsi bw'igitugu. Yavuze ko nyuma yaho Kabila agejeje ku banyekongo ijambo ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatanu na mbere y'uko ajya mu mujyi wa Goma ngo bagiranye ikiganiro kitaziguye, bemeranya ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi butemewe n'amategeko. Yavuze ko gahunda yo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi izashingira ku ngingo ya 64 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iha abanyekongo uburenganzira bwo kurwanya ubu butegetsi kubera ko amategeko atabwemera. Uyu munyapolitike yavuze ko abakorana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo ari imbogamizi, abaceceka bakabafatanya cyaha, bityo ko yiyemeje kurwana uru rugamba n'imbaraga zose kandi ngo igihe cyo kurutangiza cyarageze. Muri icyo kiganiro kandi uyu vice ministre w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba na ministre w'ubwikorezi Jean-Pierre Bemba yongeye kuvuga ko Joseph Kabila atari umunyekongo ahubwo ngo ari umunyarwanda. Yavuze ko mushiki wa Kabila, Janet Kabila w'impanga ye, ngo atari mushiki we ahubwo ngo ni mushiki wa se wa nyawe w'umunyarwanda. Avuga ko Joseph Kabila atari umuhungu wa Laurent Désiré Kabila ahubwo ngo ni umwana w'umunyarwanda warwananye na Laurent Désiré Kabila mu ntambara yo gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu. Nanone muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu Jean-Pierre Bemba yari yasubiyemo aya magambo ahitwa Kitambo muri Kinshasa mu ruzinduko rwo gukunda igihugu yari amaze iminsi akorera hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jean-Pierre Bemba utarahwemye kugirana ibibazo na Joseph Kabila ubwo yari akiri umukuru w'igihugu, yavuze ko Kabila atari umwana wa Laurent Désiré Kabila kandi ko nyina wa Joseph Kabila wari umunyarwandakazi. Icyo gihe yaravuze ati Joseph Kabila ntabwo ari umuhungu wa mzee Laurent Désiré Kabila na nyina ni umunyarwandakazi, ati se yasize ubuzima mu ntambara yo kurwanya Mobutu. Bwana Bemba yavuze ko izina Kabila Kabange ngo yarihawe n'uwitwa Ngoyi Mukena, akaba yaraje kwicwa kugira ngo hahishwe ibimenyetso. Bemba akomoka mu muryango wari hafi ya Mobutu Sese Seko. Yavuze kenshi ko atemera impinduramatwara ya AFDL yashinzwe na Laurent Désiré Kabila, bikaba byaratumye ashinga umutwe w'inyeshyamba wa MLC. Uyu mugabo yakunze kwibasira Joseph Kabila kenshi. Yavuze ko Kabila afite umutwe wazonza abaturage muri Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango ndetse no mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kinshasa. Mu 2019 ubwo Joseph Kabila yabazwaga na Jeune Afrique kubivugwa ko ari umunyarwanda, yasubije ko nta muntu n'umwe umurusha kuba umunyekongo, atundusha kuba umunyekongo ukunda igihugu kundusha uwo ngo ntabaho. Ati data yahoraga tubwira ubudasiba ko ikintu cy'ingenzi ari urukundo rw'igihugu cyawe, ibindi ni inyongera. Joseph Kabila avuga ko ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitarangirira ku mutwe wa M23 gusa. Anashinja Perezida Felix Tshisekedi kugerageza kwerekana ko ari umutwe w'abanyamahanga urwana nta mpamvu zifite ishingiro urwanira. Nubundi kubirebana n'ibi bibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwongeye gushimangira iby'icyemezo rwafashe cyo kuva mu muryango wa ECAS, nubundi bishingiye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yashimangiye ko yafashe icyemezo cyo kuva mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati ECAS, kubera ko ibihugu biwugize ngo byawukoresheje nabi bigamije kubangamira u Rwanda hamwe no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
yarishe ku mugaragaro amahame n'amategeko y'uyu muryango igamije kwanduza isura y'u Rwanda ndetse no kurushotora. Inama y'abaminisitiri yateranye yaganiriye kuri iki cyemezo cyo kuva ku Rwanda mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati, maze ishimangira ibi bikurikira nk'uko biri mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya minisitiri w'intebe. Ni itangazo rigira riti ntabwo byumvikana kandi ntabwo bikwiye ko ibihugu bigize ECAS birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihe uburenganzira bwo gukoresha nabi uwo muryango mu nyungu zabyo bwite bigamije kurwanya igihugu kimwe kiri muri uwo muryango. Nk'igihugu cyari giherutse kuyobora ECAS kuva mu kwezi kwa kabiri mu 2023 kugera mu kwa kabiri mu 2024, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishe ku mugaragaro amahame n'amategeko y'uyu muryango igamije kwanduza isura y'u Rwanda ndetse no kurushotora. Ibi bikaba byaramenyeshejwe ku mugaragaro ibihugu byose bigize ECAS, ariko nta cyakozwe ngo bihagarare. Iyo mikorere mibi yangiza isura y'u Rwanda yarakomeje no mu gihe cy'ubuyobozi bwasimbuye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yaratangiye n'ubundi mbere y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifata ubuyobozi bwa ECAS mu 2023. Bityo rero iyo ntambara ntabwo yari kwiye gushingirwaho mu byemezo biherutse gufatwa. Ni ngombwa kwibutsa ko ari igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwacyo cyatangije iyo ntambara ubwo cyagabaga ibitero ku baturage bacyo mu mpera z'umwaka wa 2021. Byongeye kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo yafashije intara zayo z'uburasirazuba, maze zigarurirwa n'imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro irenga 200 igizwe n'iy'imbere mu gihugu ndetse n'iyaturutse mu mahanga, bikaba bigira ingaruka ku mutekano w'ibihugu by'ibituranyi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ikomeza gushyigikira no gutera inkunga umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu bikorwa byinshi bigamije guhungabanya u Rwanda. Ibyo byose bigakorwa harimo kwirengagiza kubahiriza imyanzuro 20 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Umwanzuro uherutse wako kanama ufite nimero 2273 ushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutera inkunga no gushyigikira FDLR, ugasaba ko iyo nkunga ihagarara kandi uwo mutwe ushyigikiwe na Kinshasa ukarandurwa burundu. Gukorana n'umutwe wahawe ibihano n'umuryango w'abibumbye bihabanye n'amategeko, inshingano n'ubufatanye mpuzamahanga. Kugaba kenshi ibitero bikomeye byambukiranya umupaka no kurasa ku Rwanda bikozwe na FARDC ifatanije na FDLR, kimwe n'ukwigamba kwa Perezida Tshisekedi wiyemerera ku mugaragaro ko ategura guhirika leta y'u Rwanda. Ibyo byose binyuranije n'ingingo ya 3 y'amasezerano ya ECAS yerekeye imibanire myiza y'ibihugu by'abaturanyi. Uburenganzira bw'ibihugu byose bigize ECAS bugomba kubahirizwa uko bwakabaye mu buryo bungana nta vangura. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kwita ku bibazo bikomeye by'imbere mu gihugu bimaze igihe, aho kwirirwa ishinja ibindi bihugu mu nama mpuzamahanga ishaka kwihunza inshingano. U Rwanda ruzakomeza guharanira amahoro binyuze mu biganiro no kugira uruhare rwuzuye mu nzira y'amahoro iyobowe n'Abanyafurika ndetse n'izindi gahunda zo guharanira amahoro ziriho zishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Qatar. Iri ni itangazo ryashimangiye icyemezo cya Leta y'u Rwanda kandi risobanura ibyo u Rwanda rurimo gukora mu birebana n'umutekano. Ibi kandi rirashimangira kuretse intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ubushyamirane buri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ibi bihugu byombi no ku rwego rwa diplomasi bifitanye intambara ikomeye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu hari inkundura y'ihangana rikomeye hagati ya Perezida Felix Tshisekedi n'uwo yasimbuye ku butegetsi Joseph Kabila Kabange. Ibi twabivuze inshuro zirenze imwe. Iri hangana ku gice kimwe rishamikiye ku rugamba ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze imyaka 3 n'igice buhanganyemo n'ihuriro rya AFC M23, haba ku rugamba ndetse no ku ruhande rwa diplomasi. Gusa muri iri hangana birasa naho Perezida Tshisekedi yahaye inshingano Jean Pierre Bemba, minisitiri we w'ubwikorezi, inshingano zo guhangana na Kabila. Tshisekedi kubikora agaharira Bemba kumufasha guhangana na Joseph Kabila, nuko abizi neza ko abagabo basa n'abafitanye inzigo y'igihe kirekire. Ubu rero Bemba intambara yo guhashya Joseph Kabila yayigize urugamba rwe ku giti cye, ndetse ubu ahageze arimo kuvuga ko Kabila Joseph uretse n'ibyo gutegeka Kongo ngo ubundi uyu mugabo si n'umunyekongo, si n'umuhungu wa Laurent Désiré Kabila, ngo n'umunyarwanda. Mu burasirazuba ho ihuriro AFC M23 rikomeje kugaragaza ko rwose rititeguye kuva mu bice ryafashe. Ibi byose reka tubivugeho.
Jean Pierre Bemba Gombo washinze umutwe w'inyeshyamba wa MLC yahakanye kurwanya ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 1997 kugera mu 2001. Anahamya ko umuhungu bivugwa ko ari uwa Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, ngo atari umunyekongo. Mu ntambara ya kabiri ya Kongo yatangiye mu 1998, MLC umutwe w'inyeshyamba wa Jean Pierre Bemba wakoreraga mu bice by'amajyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibice birimo intara ya Equateur. Uyu mutwe wafashwaga n'ingabo za Uganda zikawuha imyitozo ya gisirikare n'ibikoresho. Witwa RCD Goma ndetse n'ingabo z'u Rwanda bo bakoreraga mu gice cy'amajyepfo. Ni intambara ikomeye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwitabaje n'ingabo z'ibihugu by'inshuti birimo Zimbabwe, Angola, Chad na Namibia. Ni intambara yahagaritswe n'amasezerano yashyizeho ubutegetsi bw'inzibacyuho. Joseph Kabila Kabange aba president, Bemba Azarias Ruberwa wa RCD Goma n'abandi babiri baba vice president. Bemba akimara kugirwa vice president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 2003, yohereje abarwanyi be muri Repubulika ya Centrafrica banyuze muri Equateur. Aha bakoreye ibyaha byibasiye inyoko muntu byatumye uyu Bemba akurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, anafunga imyaka 10 yose kubera ibyo byaha. Mu kiganiro n'umunyamakuru Christian Lusakweno wa Top Congo FM, Bemba usanzwe ari ministre w'ubwikorezi yashinje Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2001 kugera mu 2019 kugira umugambi wo guhungabanya umutekano w'iki gihugu na perezida wacyo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Bemba yavuze ko izina nyakuri rya Joseph Kabila ari Hippolyte Kanambe, kandi ngo yarashinzwe umutekano bwite wa General James Kabarebe wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Yavuze ko Kanambe atigeze abyarwa na Laurent Désiré Kabila. Ati hari ubuhamya bwinshi rwose, hari abana nyakuri ba Laurent Désiré Kabila batemera Hippolyte Kanambe, kandi Hippolyte Kanambe wiyita Joseph Kabila afite se na nyina. Ati nyina yitwa Marceline, se akitwa, ati izina rye ndarifite hano, gusa muri icyo kiganiro yararibuze. Amateka agaragaza ko Janet Désiré Kabila Kyungu ari impanga ya Joseph Kabila, gusa ibyo Bemba yarabihakanye. Asobanura ko Janet ari mushiki wa se nyakuri wa Hippolyte Kanambe, ubwo ni nyirasenge wa Joseph Kabila. Yavuze ko Janet kandi ngo yavukiye Rubavu ku itariki ya 9 y'ukwa gatanu mu 1968. Nkuko ikinyamakuru igihe.com cyabyanditse, aha Jean Pierre Bemba yaragize ati Aimé Kabila umukobwa wa Laurent Désiré Kabila ari hehe? Yarishwe. Ati hari abana ba Laurent Désiré Kabila bakiriho. Ni ngombwa kubabaza. Ati ninde wahimbye umwirondoro wa Hippolyte Kanambe wabaye Joseph Kabila Kabange? Ati ntabwo ari Professeur Ngoyi Mukena wabihamije ku mugaragaro. Umunyamakuru yibukije Bemba kubwo yashingaga MLC mu 1998 yaragamije gukuraho ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila. Amugaragariza kandi ko umugambi we wari umeze nk'uwashinja Joseph Kabila muri iki gihe. Bemba yasubije ko we n'abarwanyi be ba MLC ngo batari bagamije kurwanya ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila, ahubwo ngo icyo bari bagamije ni ukwirukana ingabo z'u Rwanda ngo kubera ko arizo zakuye Mobutu Sese Seko ku butegetsi. Bemba yarasubije ati President Felix Tshisekedi arwanya yaratowe binyuze muri demokarasi. Ati jewe narigumuye ngamije kwirukana abirukanye President Mobutu. Ati kandi ngira ngo buri wese arabizi ko bwari ubukoroni bw'u Rwanda mu gihugu cyacu. Umugaba mukuru w'ingabo yari umunyarwanda. Aturabizi ko umugaba mukuru w'ingabo aba ari urutirigongo rw'igihugu. Bemba yakomeje agira ati jewe ntabwo narwanyije ubutegetsi bwatowe binyuze mu nzira ya demokarasi, narwanyije kuba gucengera no gufata igihugu cyacu byakozwe n'u Rwanda. Ati byakozwe n'ingabo z'u Rwanda. Ati niryo tandukaniro. General Kabarebe ni umunyarwanda wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa yakuwe muri iyi nshingano dore ko intambara ya kabiri ya Kongo itangira, asimbuzwa General Celestin Kifwa. Gukurwa mu nshingano kwajyanye n'ibikorwa byo gutotezwa no kwirukana abanyarwanda. Ibisobanuro Bemba yatanze nkuko byanditswe na igihe.com bigaragaramo gucurika amateka ndetse bikagaragaza ikinyoma kiri mu mpamvu yatanze zatumye umutwe wa MLC uvuka ugatangiza urugamba. Umunyamakuru yibukije Bemba ko muri iyi ntambara MLC yakoranaga n'ingabo za Uganda kandi ko atahanganye n'ingabo z'u Rwanda zari mu gice cy'amajyepfo. Aramubaza ati wabaye inyeshyamba, ese wicuza kuba warifatanyije n'ingabo z'amahanga?
Bemba yasubije ko yakoranye n'ingabo za Uganda kubera ko zatozaga abarwanyi ba MLC barenga 2,000. Asobanura ko ataragamije kugirana nazo amasezerano yo kuzigurisha igihugu kandi ngo ntabwo abyicuza. Ati simbyicuza rwose. Kubera iki nabyicuza? Kubera ko bitewe n'urugamba twatangije twashyizeho demokrasi binyuze muri gahunda ya Lusaka na Sun City. Ati mwibuke ko ubutegetsi bwa FDL bwa Laurent Kabila bwari bwaraciye imitwe ya politike yose, ubwisanzure ntibwabagaho. Ati twashyizeho itegeko nshinga ritabagaho. Ati byadufashije guhuza ingabo, inzego z'umutekano n'ubutegetsi. Ati bituma habaho amatora yo mu 2006 natsinze. Bamwe mu banyekongo batangiye kwamagana amagambo ya Bemba bagaragaza ko nta kindi agamije keretse kubiba amacakubiri mu banyekongo, amacakubiri ashobora kubyara intambara ya gisivile. Claudel Lubaya wabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati Minisitiri Bemba yagarukanye amagambo mabi n'isubiramo ry'amateka. Ati yigize nk'aho akunda igihugu. Ati nyamara ashyize imbere umugambi wo guteza intambara ihoraho ya gisivile hagati y'abanyekongo ishingiye ku moko n'ibitekerezo. Bemba yatangiye gukorana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi mu 2020 ubwo hashingwaga ihuriro Union Sacrée riyoboye guverinoma. Mbere yo gushyira ishyaka rye muri iryo huriro yahoze mu ihuriro Lamuka rirwanya ubutegetsi. Mu mpera z'umwaka wa 2023 yatangiye kwibasira cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Moise Katumbi bakoranye ubwo biyamamarizaga kuyobora Kongo. Jean-Pierre Bemba yabaye umuntu wahanganye na Kabila igihe kirekire, by'umwihariko bahanganye mu matora yo mu 2006. Kabila arayatsinda. Maze nyuma Bemba aza kwisanga mu rukiko rwa ICC aburanishwa ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Arafungwa, aza gufungurwa. Akimara gufungurwa yifuje guhangana na Kabila mu matora yo mu 2018 ariko arabyangirwa kubera ko Kabila ntabwo yashakaga utuma yica gahunda ye yo guha ubutegetsi Tshisekedi. Mu 2020 ubwo Tshisekedi na Kabila bashwanaga, umuntu wa mbere Tshisekedi yahaye ikaze abizi neza ko ari umwanzi w'igihe kirekire wa Kabila ni Jean-Pierre Bemba. Ndetse nk'umuntu wayoboye umutwe w'inyeshyamba igihe kirekire, Tshisekedi yabonye ko amukeneye cyane mu gihe urugamba hagati ya FARDC n'umutwe wa M23 rwari rugeze ahakomeye. Icyo gihe rero ku itariki ya 24 y'ukwa 4 mu 2023 nibwo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yagize Jean-Pierre Bemba Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo, hari mu rwego rwo guhangana na M23. Ubu ni Minisitiri we w'ubwikorezi ariko amufite cyane nk'umuntu ugomba kumufasha guhangana na Kabila. Byitezwe ko rwose muri iyi minsi Bemba azakomeza kumvikana cyane mu itangazamakuru yibasira Joseph Kabila ubarizwa i Goma. Ibibazo byinshi biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishingiye ku mutwe wa M23. Ibita biganisha no kuri Joseph Kabila Kabange. Ibi bibazo bya M23 byanajemo amahanga, ari naho hazira igihugu cya Afurika y'Epfo. Abapfiriye ku rugamba barenga 10 batumye igihugu cyose cyamagana ibyo kuba baragiye mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Bashinja Perezida Ramaphosa gukoresha igisirikari aharanira inyungu ze bwite. Ihuriro rya AFC M23 ririmo gukora ibyaryo mu gushimangira gukomeza kugenzura ibice bafashe. Ubu umuyobozi w'ihuriro AFC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa yagize Busu Bwangwi Nshombo Patrick guverineri mushya w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Busu yasimbuye Emmanuel Birato Rwihimba uherutse kugirwa umuyobozi wa AFC M23 ushinzwe uburezi, igenamigambi n'ishoramari. Busu asanzwe ari umushoramari ukomeye cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'umunyapolitike. Yabaye umuyobozi wa sosiyete zitandukanye z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yabaye umunyamuryango w'ishyaka AFDC, Alliance des Forces Démocratiques du Congo, byashinzwe na Modeste Bahati Lukwebo wabaye perezida wa Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2021 kugera mu 2024. Mu mwaka ushize Busu yiyamamarije kuyobora Kivu y'Amajyepfo nk'umukandida wa AFDC, umwanya wegukamwe na Jean-Jacques Purusi Sadiki. Ndetse kandi iri huriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo byakusanyije intwaro 189 abaturage bo mu mujyi wa Bukavu uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bari babitse. Izi ntwaro zatanzwe n'abaturage bo mu gace ka Ndendere muri komine ya Ibanda hashingiwe ku bukangurambaga bwakozwe n'ubuyobozi bwa AFC M23 kuva mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka ubwo iri huriro ryafataga Bukavu. Umuyobozi wa Ndendere yitwa Albert Migabo Nyagaza
yasobanuye ko zimwe muri izi ntwaro zashyikirijwe abayobozi b'imidugudu, izindi zishyikirizwa polisi ya AFC M23. Mbere y'uko AFC M23 ifata umujyi wa Bukavu, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zawunyanyagije n'intwaro nyinshi ubwo zahungaga kugira ngo abaturage bazifashishe barwanyira ihuriro. Byagaragaye ko hari izo abana batoraguye bateza umutekano muke. Ubwo AFC M23 yinjiraga muri uyu mujyi, yatangije umuganda rusange bawita Salongo, wari ugamije gukusanya izi intwaro zose zari mu baturage. Mu kwezi kwa kabiri nibwo yakusanyije intwaro nyinshi. Muri make, aya niyo makuru arimo guturuka mu burasirazuba bwa Kongo afitanye isano n'intambara umutwe wa AFC M23 urwanamo na leta ya Kongo.